nimba uri twigwaneho gukorera muri umuna nimba uri twigwaneho gukorera muri umuna kiriyo waguye kwa Muniga Ntama cyangwa se muri Gumino urayitwinduka kagara kandi utariko so kunda kwiri kware kiriyo cya muri umuna wawe umusibuke mu bandi birangira hanyuma ukomeza ibikorwa byawe je numva ko abanyamurenge nibo batumye cyangwa se ubwoko bwacu nibwo bwasize Kanyamukwengo kumwita kagara ariko Kanyamukwengo ubwiwe nta bihamye nta naho bitanga nta naho bivuga nta n'ikinyamakuru yavuze ko ari akagara nta naho yirirwa gwana n'abandi kuri social media ngo nakagara taho biravuze ngo Kanyamukwengo yacafujwe izina na Nyakinshasa izo sinuzemera kubera ko impamvu igaragaza yuko ico Kanyamukwengo yazize ku bwoko nikiriya ni gupfusha muri umunawe ariko kumucafuza ku bwoko simbihamijana kwisana ko Nyakinshasa rero wagiye utuka Kanyamukwengo ngo nakagara kandi yarasanzwe ari umugwanashaka ari twirwaneho Kanyamukwengo n'ibikorwa byonyine bigaragaza uwo yarariwe mu minsi Hello vipi yambu cyane bantu b'Imana bantu bacu turabakunda bidasanzwe nkuko mubimenyereye guys ni manzada shatamana DBS Nyita Abdali Saji Kamdura Lafa Popopa P turi kumwe na director top level tukaba guys nk'ibisanzwe twabwete mudutumye turabatumikira tubazaniye icyamamare tubazaniye umugabo w'imfura tubazaniye umuntu ugiye kubasetsa kakahava turatangira twibwira ndabizi ko abenshi baramuzi ku izina Rubarara baramuzi muri Kanyamukwengo team baramuzi kuri Mutomanza baramuzi kuri Murenge kangahe Imurenge ni iwacu kuri TikTok bamufata nk'umwami rero reka dutangire atwibwira bisanzwe mu Kinyamurenge nitumara dukomeze tuganire karibu boss urakoze cyane yego nanje ku mazina banita Kagame Muganga muganga ryaramfashe kubera ko ariko kazi nkora ariko usanzwe ni Kagame Deni ndi umugabo ndubatse mfite umugore umwe n'abana babiri bakwita Kagame Muganga wowe kiyita ndi Kagame Deni okay ariko Kagame Muganga ryaramfashe kubera yuko ariwe mwuga ariko kazi nkora hano muri kino gihugu naho Rubarara ni Rubarara nakazi nkoko nawe wizi Rubarara warahajwe n'umugore hafi kukwicara mu mutwe hari ubirevye ni nk'amasomo abantu banyuramo ugasanga noneho tuko turanyura mu bintu abantu bagiye bacamo buri munsi ubuzima bwa buri munsi umugabo n'umugore noneho ugasanga ko ndakina ibintu biba bihari abantu benshi bagakeka ko n'ubundi uhahaje abantu benshi bakibwira yuko mpahajwe ariko siko biba bimeze nyabona n'ukuri siko biba bimeze gusa nyine na amasomo na message mbese ibihari kugira ngo nyine itambuke ku bantu baba bayizi ko witonze cyane Rubara oyashi nje ndi umuntu witonze ndagira ngo bampaye ati iranuze iriya role yo ukina ndi umuntu wahazwa n'umugore bitewe nuko nteye sanga nyine karampaza mu buryo umwe n'ubundi mu rugo ndetse tutari no mu rugo basanga karampaza ariko ndi umuntu utuje wo magambo make utagira ikibazo n'umuntu mu gihe gitoya rero cagihe urimo twika cagihe utrendinze tubona ntabwo kirimo kina kwa Kanyamukwengo byatewe n'iki noneho imyaka mu mwaka ushize niho byahagaze habayeho guhagarika ku mpamvu za boss niwe wahagaritse bigaragara ko wenda ashobora kuzakina no mwaka
cyangwa ugeze hagati wenda twose kandi tugatangira ariko nyine turacakora nta kibazo abantu ahubwo bazotwitega mu minsi iri imbere. Nta kibazo mwigeze mugirana wenda cyatumye gihagarara ni impamvu ziwe? Ni impamvu ziwe n'ukuri nta kibazo cyabaye twagiranye. Ni impamvu nyine zo kuhagarika nyine bisanzwe ariko tuzakomeza ndetse abantu batwitege cyane turacakomeza. Mbere y'ubwo nsubiye inyuma gatoya sinzi ko bazavuga ngo inkuru isubiye inyuma, mwakinanaga na Nyakinshasa, tekereza ko ari wagiye mbere? Nyakinshasa twarakinanaga, niwe wagiye mbere. Noneho Nyakinshasa ni umuntu wari usanzwe ukora nyine ukinahariye nyine kwa Kanyamukwengo kuko abantu nyine bose babizi, ariko ngo buce arafungura cano yiwe, ngo afungure cano yiwe asa n'uhagaritse gukina kwa Kanyamukwengo, mbese focusinga ku bikorwa byiwe gusa. Ariko n'ubundi ntaco bapfuye, nico gusa cyo gufungura cano ntakindi. Bakavuga yuko abenshi ndi kubariza abenshi ngo Kanyamukwengo bamwisa Kagara, ngo bituma ngo batarakagara muhagarika gukinana nawe. Noneho abantu bagira amakuru menshi, abantu bagira ibitekerezo byinshi bitewe n'ibihe turimo, bakabishira ku bantu bagahita bamuremera ikintu kandi atari cyo. Noneho Kanyamukwengo abantu bamugiza Kagara, kandi nyamara Kanyamukwengo ntabwo yahoze ari Akagara. Kanyamukwengo mu myaka yose yashize Kanyamukwengo yakoreye ubwoko, yakoreye ubwoko, kandi sinibaza ko muri abo bose bavuga gutya bavuga amagambo menshi ngo nakagara hasi hepfo ngo nakagara. Sinzi ko ari abantu bakoze ibikorwa nk'ibyo Kanyamukwengo yakoze mu gihe cyo kwamamaza ubwoko. Hari gukora ibintu ukabikorera ubwoko, ejo ugakora ibindi nanone ubwoko ntibugushime. Ariko okay, reka tuvuge yuko ari ibihe byatumye abantu bamwita Kagara. Kanyamukwengo none impamvu abantu bacatumye bamwita Kagara, Kanyamukwengo barabizi ko myaka ishize yapfushiye muri umunawe. Yego. Arangije gupfusha muri umunawe wiwe. Niho haviriyemo intandaro yo kuvuga ngo Kanyamukwengo ngo nakagara kubera yuko muri umunawe wiwe yari muri Gumino. Yego. Ngo abe muri Gumino. Sorire abantu ukuntu bazacurika ibintu. Nimba muri umuna wanje ari muri Gumino swate kuko urugero. Akagirira ikibazo muri Gumino. Nukuvuga ngo sinka mukorera ikiriyo kubera yuko yaguye muri Gumino kandi ari muri umuna wanje amarasamwe. Abanyamurenge bayifatiye ko Kanyamukwengo muri umuna wiwe yaguye muri Gumino. Waguye muri Gumino, abanyamurenge babigira intandaro yo kugira ngo mbese Kanyamukwengo asabisha abanyamurenge ngo bakore ikiriyo, akore ikiriyo ca muri umuna we. Yego. Abanyamurenge niko kumuca amazi ngo ni ikiriyo c'umwanzi w'ubwoko, mundi cokogwa ngo gihabwa agaciro. Nuko naho batangiye kuremera Kanyamukwengo nakagara kubera yuko agiye gukora muri umuna wiwe bonse iberi rimwe ikiriyo. Yego. Abantu baramwihakana bamuhindura, niho mbese batangiye kumwitira Kagara, niho vyaheriye, niho ntandaro yo kugira ngo bite Kanyamukwengo Kagara. Nundi wese ubesha ibindi akavuga ngo Kanyamukwengo nakagara ngo yagiye ngo mu Kagara, ngo abara bose babivuga. Nta muntu numwe wohaguruka ngo atwereke ibikorwa yakoreye yavugiye ubwoko, yerekanye imico ka Kanyamukwengo uwari kuri none. Barano gutuka gusa bakamutuka bakamuhindura bakamucurika bakamutokoza. Ariko mu bantu bakoreye ubwoko berekanye imico, Kanyamukwengo niwe wa mbere. Kaga ku giti cyawe nk'umuntu wabanye na Kanyamukwengo mwakinanye wenda muri n'inshuti muganira, wohamya ngo Kanyamukwengo ntabwo ari Akagara? Okay, tubishize muri system ihari kuri none abanyamurenge bo babihamije ko ari Akagara. Yego. Ariko jewe nkuko mbizi Kanyamukwengo yabitewe n'akababaro, ntabwo Kanyamukwengo ari Akagara. Yabitewe n'akababaro se gute? Akababaro icamuteye akababaro mvuga ni kuri yagupfusha muri umuna wiwe. Yamara gupfusha muri umuna wiwe asabisha gukorera ikiriyo ca muri umuna we, kuko nawe wofusha muri umuna wawe ugasaba abanyamurenge ubwoko ngo dukore ikiriyo ca muri umuna wanje.
ubwoko bukanga noneho kujya bwanze niko kumwita gukoresha gukorera ngo umwanzi w'ubwoko kiriyo abaye akagara ariko kanyamukwengo mu yandi magambo kanyamukwengo ntaba mu bintu z'akagara ibyo ntabibamo gusa abanyamurenge baramukomerekeje icyo cyo nicyo novuga baramukomerekeje bamwereka yuko atokora bamwereka yuko mbese kujya baza bavuga ngo umuntu yokora ibyiza 100 haza ikosa rimwe muri rya jana ryakosa rigasiba byabikorwa 100 yakoze niko byamugendekeye kurumva nta nikosa afite rero iwe nta nikosa afite nibigaragara yuko yakoreye ubwo kameme abantu bamufashe uko bintu bitari bamuklase ahantu atokwagomuze kukaraso kanyamukwengo kuri none y'abanyamurenge baje kumukorera ikiri baje gukorera muri umuntu ayikiriyo kanyamukwengo ntabaraakaga yego nubo nakora bavuga ngo yarasinye kubera ko yabaye akagara nakababaro kabiteye birumvikana nakababaro kabiteye ariko kanyamukwengo kandi ibyo kwifuza gukorera ikiri umuvandimwe wese habe nubwo bari umujura cyangwa ari umurozi habe ari muri umuna wawe habe nubwo ndagira ngo sinzi ko reka ngweze urugero habe nubwo yo bari mu Barundi akorana na barundi bari kumwe na Nurase Bakiyana ariwe bita Munigantama muri umuna wa Kahago zo kubuza gukora muri umuna wa gusaba abantu ngo bazi dukora ikiro cya muri umuna wanje unuko yaguye mu nduze ko namwe ko abantu bari mu kwa magendera gusa mu gititi nyagwinshi bakavyita ukuri kandi atari ukuri cyangwa se zo guhindura uwo utari we nimburi twigwaneho gukora muri umuna wa nimburi twigwaneho gukora muri umuna wa kiriyo waguye kwa Munigantama cyangwa se muri Gumino urayitwinduka akagara kandi utariko so kunda kwiri kora ikiro cya muri umuna wawe umusibuke mu bandi birangira hanyuma ukomeze ibikorwa byawe je numva ko abanyamurenge nibo batumye cyangwa se ubwoko bwacu nibwo bwasize kanyamukwengo kumwita akagara ariko kanyamukwengo ubwiwe ntabihamye nta naho abitanga nta naho bivuga nta n'ikinyamakuru yavuze ko ari akagara nta naho yirirwa gwana n'abantu kuri social media ngo nakagara ndaho biraho ibi bigaragara ko kanyamukwengo n'ubundi aracara ubwoko ahubwo ubwoko nibwo bumusiga ibara kabisa ibyo bintu abantu baravuga ati ahubwo wenda nawe urakagara kuramuvugira kubera ko wenda muri inshuti oyashye simpaye muvugira ko ndavuga uko biri jewe ndabizi turi inshuti na kanyamukwengo kabisa simbiyakana ariko nza amakuru neza intandaro y'ikibazo cyabaye kandi nuko nyine turagenda dusubira inkuru y'umwana guma gusubira inyuma niko zavuga kiragenda isubira inyuma abanyamurenge nibo basize kanyamukwengo icaha cyangwa sibara ariko kanyamukwengo mu bwoko n'umwiri none gukora muri umuna wa kiriyo guhamya muri umuna wawe n'ubu ngubu ko baranivuga no ku mashusho media muri umuna wiwe yari umugwanyi kandi muri umuna wiwe haraho nigeze kumva muri umuna wiwe muri twigwaneho yabaga muri twigwaneho aza kuyivamwoga aja muri Gumino yego ariko kubera ko yagiye muri Gumino nibyo kanyamukwengo hazira kuri none mu myaka ingahe ishize nivyo kanyamukwengo hazira nivyo kanyamukwengo byitire kanyamukwengo ngo nakagara ariko kabisa muri umuna we nzi neza amakuru yuko yakoreye twigwaneho kagaye ibyo uvuze bibaye ari ukuri byaba bibabaje bishobora no kuvuga yuko hari n'abarengana bakitwa kagara atari ko bitewe na se wabo n'undi wundi cyane ivyo ngivyo byo birari hano hanze nizo zirirwa ivuga kuri social media abantu bakavuga ko umuntu atari mbese bakamusiga icaha tarafite bakamukura mu bandi kubera ikibazo gitoya cabaye kandi atari we cabayeho ntaho yigeze tukubwoko ntaho yasibije ubwoko ari umuntu wakoze ibikorwa byiza kugeza ku munota wa nyuma service imwe ituma bamukura mu bwoko ariko kanyamukwengo tagira ikibazo si umuntu ntaza agenda tukubwoko ntaza n'umuntu w'ubwoko nunamubajije hano ngo agire icyo avuga ku bwoko nzi neza yuko yohamye ubwoko bwiwe kandi ndabizi neza yuko kanyamukwengo ari umuntu ukunda ubwoko bwiwe kugeza naho
yerekana imico y'imuhira yigisha urubyiruko yego ibintu yakoze yigisha urubyiruko bakazarubwira ati nuko imuhira arameze nuko imuhira arameze bite kugenda bibutsa agenda bishira kuri channel singira kubera Kanyamukwengo abana bamenye Kinyamurenge kubera Kanyamukwengo abana bamenye uko iwacu haramize yego ariko kubera iryo kosa tuvuga rimwe ryabaye atari we ikosa ry'urupfu yobe ryari ikosa ryo gutukana ngo umuntu yaratukanye agihari naho ni ikosa ry'urupfu yapfushiye muri umunawe rimubera ikosa ryo ryo kumukura mu bwoko icyo kintu kameme abantu nabo bazagenda wenga batekereza abantu bamaze kwanga abandi mu rugero rw'abantu mbese ukamusanga gusa ndakwanze nkwangiye muri umuna wawe nkwangiye mukuru wawe cyangwa nkwangiye mwene so wanyu ubwo yakoze icyaha kama nkikwangira kandi ukamusanga ntitugiye tubonana ariko abantu kamwe bagende bagaruke bawiye kuva gusa mu matiko yo gutukana gusa yo gusebya abantu ku bintu bitabaye izo bintu kabisa Abanyamurenge bagende navyo bagende bazitondeho turi abantu twese kandi nta utofusha kandi nta uto hari n'abanyine na bamwe bafite ababo muri leta kuko ekangweza urugero bafite ababo muri leta abandi bakabagira muri gumino ngira ngo nubiraca habari niyo n'ubundi y'abarundi n'abandi muri twigwane none se aho Abanyamurenge bafite abo muri leta azopfushuwe muri leta mbese urasa uri ukora biriya ari amabi natwe tugatugera dukorerwa na leta napfusho wiwe muri leta areke kuvuga ngo yafushije umuntu we muri leta kireke kuvuga ngo yarari muri leta ngo yariko gwanya ubwoko ari umuvandimwe we cyangwa se tuvuge yuko abantu bose bisanze muri leta muri kino kibazo ari utugara uko hari abantu bari muri leta kubera kubura uko binyamambura kubera uburyo bayivamwe bayirimwe ariko bahagase nabo arizo twigwaneho zikomeye ku mutima ariko kubera kwinyamambura taho bavugira noneho n'umupfusha we uraha ngaha uzopfusha Kagara uzopfushije umwanzi w'ubwoko icyo kintu navyo abantu bazagenda bayipima bagende bafata ibintu babishire mu gaciro kugira ngo abantu bose bareshe tubane mu mahoro nkuko mpaye mvuga no magambo uko abantu barama bandebera ngo ndakagara ngo rumwe rakanyamukwengo ngo ndumwe rakanyamukwengo banshire mu Kagara kandi tarakagara kandi twigwanaho 100% yego ndi umuntu uhagara ahantu gatangaza twigwaneho kandi bigakunda ariko kuvuga ngo ko ndavuga ayo magambo yose tugende tuyahuza tugende kubera amakosa agenda aba ku bandi ugasanga bayashize ku bantu bari basanzwe ari abagwana shaka kubera amasano bafitanye n'abari abantu bari hari ukabizira izo kameme bazabireba wenda tukiraho hari ejo bundi ngewe ndavuga inkuru ifatika Nyamwiza yaravuze ngo mwabantu mwereka mbabwire Nyakinshasa niwe wagiye wica Kanyamukwengo mu bamukunda niwe wagiye umwita Kagara bose zari inshuti zawe ibyo bzo bari byo noneho bose ni inshuti zanje yego uvuze ngo Kanyamukwengo yacafujwe izina na Nyakinshasa izo sinuzemera kubera ko impamvu igaragaza yuko ico Kanyamukwengo yazize ku bwoko nikiriya ni gupfusha muri umunawe ariko kumucafuza ku bwoko simbihamijana kwizana ko Nyakinshasa rogiye wagi utuka Kanyamukwengo ngo nakagara kandi yarasanzwe ari umugwana shaka ari twigwaneho Kanyamukwengo nibikorwa byonyine bigaragaza uwo yarariwe mu minsi yashize mbere yuko bamuziza ko yafushiye muri umunawe ariko sinobihamye yuko Nyakinshasa ari we wamwisa Kagara mu Banyamurenge bose iconzi neza nuko ari muri umunawe wiwe yafushiye muri gumino abari we yitirirwa Kagara kugeza kuri none ngo nakagara Nyakinshasa na Kanyamukwengo baba bakiri inshuti bavugana kuvuganaho baravugana kuko nzi neza ko ndaco bapfuye kugira ngo Nyakinshasa viwiwe tiyanavuye wiwe
n'abantu bose barabizi ko Nyakinshasa aza no gufungura n'iracano aza no kuyifungura n'uwayimufungure ni Kanyamukwengo aza ikiganiro ca mbere ni ca Kanyamukwengo ntabwo uvuga ngo ntabwo twovuga yuko ngo yafunguye cano bakoroganye ubwo none tuvuge ko Nyamwiza ari umubeshyi cyangwa ari umuntu ushaka guteranya ahubwo. Okay, amagambo ya Nyamwiza sinzi aho yayakuye. Wenda ashobora kuba afite source yayo. Kuyavuga kuriya hari impamvu. Yego. Swat ashobora kuba afitanye amagambo na Nyakinshasa. Yego. Kujya bazavuga ngo hari umugabo umwe ruguri wacu. ngo yaragiye kubwiriza. Ngo akaba afitanye itiku n'undi munyamurenge, undi mugabo. Ngo agiye kubwiriza mu ikanisa. Ngo yamasoma igitabo ucerekeye najya atiku jya wa mugabo. Munajya atiku ndetse ngo kazasubiramwo akazasubiramwo ngo ariwe ngo kubera ko umugabo beri unamye ngo bari afitanye itiku ngo ari ngo yamamuhamagara ngo se ko unamye runa ngo namuka ngo umve ngo no jambo niwe ribwire abanyamurenge itangaza. Ubwo rero Nyamwiza turamwumvise ko ari umuvuga butumwa nyine. Nyamwiza no umuvuga butumwa. Bira bintu byose yo bivuga shingiye ku magambo yiwe na Nyakinshasa. Ugasanga wenda karabwira Nyakinshasa. Wenda nyine karamubwira bafitanye ikibazo amagambo yabo nyine yo mpamvuga yaho hijya. Nyaki uri akaza kweshera kuri social media ariko hayabwira Nyakinshasa abantu bose bakayumva ariko hayabwira Nyakinshasa kuri abirazo se yavuze nta bufite amapolisi 100%. Ariko hari no kuntu yavuze ngo Nyakinshasa ngo no umuntu mubi guteranya ngo no umujura wareva no umuturage no muri quartier ngo no muri quartier ngo yawo moja tuyemo ngo abantu ngo bazomubaza Nyakinshasa. Ebana umuntu gutukundi muntu gutyo akageza naho avuga ngo babaza baturanye. Abantu cyo kintu naco si cizaka turi abantu twise ejo yo kwisanga ahamagara Nyakinshasa ngugira gutya ngo mfasha tuza tugira gutya tubika ibintu nanone ivyo ubona ubibiki kandi ushakisha views hano kuri YouTube ugaseva wanyu ngo ari ubona views izo bintu kameme abantu bazagerageza babikoresha ubwenge mugani wo wa mugabo bazakoresha amagambo avuga amakuru y'ukuri n'ubundi azokurikira nimba ari kubona y'amafaranga azoyabona ariko areke ko amayanda ari kundi muntu ngo yamamutuka ukukera nuko Nyakinshasa ntagiaca muhanda abantu bahaye abanyamurenge bahaye cyangwa se za message kuyakiriye ku bantu bari bizikira kiganira uko siziza kera bamwe uko usanga abantu kera ngo nuko wari uteye nuko nayo makuru yawe wayawe turambe kwa musanga abantu bamuntu message za stress gusa nta kintu nakimwe bapfa. Bizo bintu abantu bazagerageza bagabanye kugira ngo ibintu tubane neza muri nose. None we nk'umuntu mwabanye na Nyakinshasa urahamya ko Nyakinshasa ari imfurakazi? Nyakinshasa icozi neza. Nyakinshasa ni umuntu ugira umuntu wese inshuti. Yego. Sinzi ko ari umuntu mu buryo twabanyemo nabo twari kumwe bose bari inshuti. Yego. Sinzi yuko Nyakinshasa muri aya magambo yose bamuvuzeho. Jewe sinyahamya uko twabanye nawe ayo magambo yose sinyamuhamyaho ayo muhamyaho nuko twabanye neza nuko twabanye neza nabo twari kumwe nabo yabaniye nabo neza uko nukuri. Hanyuma wenda nkawe uri muri media ibona abantu basubiranamo bagafatanya ukuboko bagasenyeye umugozi umwe ubona bituganisha he cyase byatugeza he mu gihe dukomeje kuri murindi noneho ico kibazo kiri kuri social media. Umuntu akibwira yuko gutwika ari wo abona aronka amarongo ariko kandi kuri abara bose batwika kameme so dukoresha ubufura. Yego. Uraja gutwika uratwika mugenzi wawe abakureba n'ubundi urasanga bajya kureba barakugaya cyane kandi no gutwika naho dukeneye ifura.
ejo n'ejo bundi uratwikira mugenzi wawe ejo n'ejo bundi bazokwita yuko wasebeje mugenzi wawe ntibazovuga yuko uri imfura wandagaje mugenzi wawe ahubwo bazovuga yuko uri umuntu usebya ugagenda usebya abagenzi bawe ni ukuvuga ngo nta bufuruzo ufite kuba waragiye abantu batukana bandarikana kugira ngo babone za views ukamuvuga ibintu bitabayeho kuri bagenzi bawe ibintu abantu bavyaye ibiki biravyo gutukana utugara amara amagambo yose ubona yo gutukana kuri social media kugira ngo aronke amarongo kandi nyamara atarukura atayifite impact habe nini ikintu bokora cyo kizima abantu bagende birinde bafata iminwa batekereza ibintu bese ibintu zubaka babimfura no kuri social media abantu bazabimfura kuri kuvugisha umuntu amagambo menshi cyangwa se gutuka umuntu amagambo menshi sizo bikugaragaza yuko uri umunyamagambo cyangwa ugira ibitekerezo byinshi bihanitse ku bandi ahubwo guceceka udamuvugisha nivyo kugaragaza uriwe utamuvugishije ariko uyimubwiye amagambo menshi barahita bamenya uriwe bako runaka azavuga amagambo menshi n'umutukanyi nta kintu na kimwe agira kizima muri we usibye gutukana gusa kuri ubwo rero abantu nyine tuwe dukoresha amagambo meza y'icubahiro no kuri social media twubahane akanda abantu bakundane umuntu azakora inkuru yo kubaka mugenzi we atari yo kumutuka kumwangaza kwangaza ingo izo kabisa wenda kuba kano Kanyamukwengo atarimo atanga ziriya comedy zigisha umuco atarimo akina ziriya filime zikumbuza abantu iwabo urabona wenda ari nk'ikiye gihombo kuri community kuba atakirimo atanga biriya byishimo yatangaga noneho ni igihombo ku banyamurenge cyangwa se ku muco wose w'abanyamurenge aho guyitura kubera ko abantu ko baravyara kandi abana bahaye bavyara bagomba kumenya umuco w'iwacu n'umuntu wari kudukorera ibintu z'umuco w'iwacu neza ni Kanyamukwengo no maze guhiti wari ufite izina ku banyamurenge ko ku bantu baramaze guhitinga ku bintu z'umuco kamwe Kanyamukwengo arafashe umwanya wa mbere abana bagenda bigira amasomo hariya yiwabo ikinyamurenge imyitware y'iwacu ibintu byose ni ukuvuga ngo abantu barahomze cyane rero twose Kanyamukwengo gukomeza yoye kwita ku magambo y'abantu bahe bakora iwe akore gusa ikimurimo impano yiwe ayikomeze kuraga n'umwarimu mu yandi magambo yigisha abana agume yigisha abana ara kuri social media taro wacika itege ngo abantu ngo baramutera ibijuru igiti ceze nico gitego imijugujugu yamakomeza aguma akore byinshi ndetse kurushaho abantu bamukurikira kandi yishime n'ubundi busanzwe yasanzwe yishime ariko genda akomeza aguma akore cyane akomerezaho yaragize jewe nico no musaba gukomeza nkuko abantu nyine barahomze babuze ico baguma kureba abana batoya uko abana baba baguma kurikirana kabisa guruka gume akore kandi akomeza impano y'imico nziza nje nizo nimwifuriza urakoze cyane wenda ntarakubaza ikibazo cyanyuma wafunguye channel yawe ugira TikTok nk'abafana bawe cyangwa se abantu bagukunda nihe bosanga ibikorwa byawe none nono ico kibazo gize neza jewe nkorera kuri TikTok ni imurenge ni iwacu iko citwa kuri TikTok hanyuma n'ubundi no kuri YouTube ni imurenge ni iwacu ibikorwa byacu tugiye twaye dukora kuri YouTube ndi turatangira cyane ngo tube twaba tugeze kure ariko dukeneye gukora cyane mu buryo bwo kwibutsa abantu muri iwacu ejo n'ejo bundi kwisanga twatashe n'ubundi no kwigisha abana barahanga batazi ibintu by'iwacu imico y'iwacu navyo ni byiza kuma kwiga imvugo z'amahanga cyane cyangwa se uma gukora ibintu by'amahanga bitari iby'iwacu navyo bitera abana kudakunda iwabo basanga bakunze ubuhunzi kuruta gutaha nizo nobwira bakunzi bacu urakoze cyane wenda mu gusoza nihe nama ushobora kubwira umujene wese w'umunyamurenge urubyiruko rw'abanyamurenge ku isi utitaye ngo ari Australia ari mu Bufaransa umunyamurenge uri kudukurikirana nihe message wumva wamubwira noneho ijambo rya mbere
umunyamurenge wese mureke dukundane dukoreye ku mugozi umwe abantu boye kuba amacakubiri dukorere hamwe ibi bintu zo kuvuga ngo aya magurupe yabaye igurupe y'Akagara ngo nabagwanashaka izo bintu babireke dukundane kugira ngo twubake iwacu ega ibisubizo byo gukundana nukugira ngo tuzotahe iwacu muri gakondo dukundanye kandi tugumye kwangana muri bino bihugu by'amahanga aho niho havira intandaro yo kuvuga ngo buri we wese yinjira uko yishakiye kubera ko n'ubundi tituba twumvikana buriya ubwoko ninko umuryango cyangwa se munzu mu wawe munzu mu wawe uzukunda ngo wumva mu wawe abo wanzi tibamenye izo mu wawe ni ukuvuga ngo no mu bwoko iyo dukundanye turi ubwoko urubyiruko abakuze abato tugakundana nta muntu n'umwe tuvuga ngo twinjira tuvuge nabi ko ahishakiye ariko dukundanye tugize ibingibi zo gusambagurika dutandukanye umuntu wese ntawe utovuga nabi ntawe utodutuka kuko tuba twumvikana rero icyo nsaba cyane urubyiruko dukundane kandi dukore cyane kugira ngo tuzotahe iwacu kandi abantu bakorerega igihugu gukora igihugu cyacu tuvuga mu gakondo ni ukuba umugwanashaka kuko umugwanashaka mu kuvuga no mu mikorere abasore urubyiruko rwacu rutuye hano muri ano mahanga tureke zirazo hanze bakora ari urubyiruko twese turakora rero turwanire ku mugozi umwe dukorere igihugu cyacu aricyo gakondo tutabarane tuzotwohereza umusanzu wacu ruguminene nico nobwira urubyiruko rwacu kugira ngo tuzokore hamwe murakoze urakoze cyane Kagame cyangwa se Rubarara cyangwa se Muganga cyangwa Deni urakoze kuganira neza reka dusoreze hano n'ubundi isaha n'isaha tuzagaruka niba nta copyright birakunezeza waretse hayo reka tugushimire ndabizi neza ko nitukwiyambaza uzongera ukatwitaba kandi utanze message nziza guys rero mudukurikiranye kuri Mutomanza murabizi turi intumwa mutuma zikabatumikira ibiganiro byacu nagahoraho icyo tugusaba subscribe like comment ahandi ciao ciao